How akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frame adwowa searching eye obi adwene se bambo wo kurom ha eye Ghana ni bi adwene ne se kuro we mu ye wa bambofo anda Yohunu under John Dramani Mahama new administration ya wabey Yohunu minim community police bia obono homodin chen Yohunu oye much brilliant and intelligent chen Yohunu bam Yohunu John Dramani Mahama sheda na oyi Yohunu because opese obuman a emranya adwuma e wokro we mu opese obuman a emranya adwuma wokro we mu ne asi ne abrekuma NDC party tena dem na hihye ne asi no because 2028 election signal and omo Sunday amagana for no ne asi ne no NDC aban John Dramani Mahama asi edunka tia juro debra ene ne nkrofo tena ase edem ne asi nei ene omo ma we si ye ye nyina ye hu ba election ekoso under akufuado wokrom ha me say ye hu ba election ekoso under akufuado aban e wokrom ha se ne dam parisi provide security ma asumdue ekoso ye hu John Dramani Mahama obumanya emra enya adwuma wokrom ha na MPP ba power ye be hu nsam twroni a sabi obetena ne radio station kankan no so akan kwase asem agimisem e wokrom ha tia MPP aban krowe mu me say MPP de samuso wo mo power bi yes yeti ase na nyankopon boa na table no dane a ye be hu nsam twrofo abodamfo nkwaseafo a omo be sore edi MPP aban adane twiapia e wokrowe mu mo machi anyina nkotum mabodam ofisi ya ma na egu krom ha mufisi ya ma ene egu krom ha ni yakoso ne no me say NDC aban with John Dramani Mahama ene tena dem ayesa na yakoso ne no. This is signal omodema Ghana for 2028 edi fear and panic atu Nipa so se Nipa mpie nkoto aba ne yakoso ne no me say John Dramani Mahama asi edunkatia Junior Debra eni Yohunu a wabon asabi minim community police bi wa henema kokoben woni madwuma kura chen Yohunu oya brilliant chen Yohunu yehu de asisirem Yohunu awurade nyankopon o my Ghana na de ye ho ntoma apa ye nya obi amfa o my security anhye ne nsa se Yohunu mesin na de Ghana sojatifo onim ne se omo kọ garamse site en excavator ne yemfa ne fio yemfa ne nguram excavator ne si fie na Yohunu ama oda yemfa mra metoni eno ene ye de asojafo ne ya policefo ye ne kuroimu under John Dramani Mahama mesi ya no enu omodi asoja sini police eye ne kurowe mu a whole former MP yabobo nasun under Mahama yenim ne yesi ya after 2024 election yenim ne NDC for ye hu ne NDC for ye ne kurom ha NDC full soldiers ebetimi akum Nipa street mu John Dramani Mahama me anya ne hwe because ade a wo motena dem epran no omonfa huni suro nhye Nipa mu sane ye baya amamu kankan proya John Dramani Mahama ene bohye hunu a wo hye Ghana fo atro agya Mahama ontimi ni so no momfa hu nkɔhye Ghana fo mu na 2028 yanwene aba omotena adem ene yesa ensem hunu wei John Mahama tena adem ene na sie dunkati adwuro debra ene hyehyɛ sansem hunu wei ayekɔ so ne na mimiremu obia mimiremu obia ni nyina kɔbewie MPP aban yes kotu aban MPP aban buku aban MPP aban mimiremu obia Moses Samrantia de omo ye adwuma wi after election mo bahwe omo no dabi mo de mo ba Ghana sikato predec e provide a school for nkora books enu aduane ma school for nkwada ene wo hu de gold ball sikaye MPP mpanimfo mo hunu ne gold board sika eye ne krom ha ne
What radio so na wusu su a ne atam gold board sika atoka de abrɛw ye hia wa ne yi gold board sika e de akyɛw mo de ba eto secondary school for predec etuatua light base etuatua utility base asa na moja fu soldiers na asɛm si ombɛkɔ akɔ protect mo no moja omo na moja omo mo ka wasi ya twe ababa bum wo fie MPP mpanimfo mo ka wasi yankasa mabunu no ya twe ababa brum e wo fie mo bana mo tia condition mo na munyansa ayira mo ba benya condition mo tena na munyansa da mutirim na ayira mo nyame betua mo nyina mo ka e wo krowe mu especially MPP4 and I send for I don't know what done when you MPP4 and I send for Ghana every free I'm a penny for the friends and for bebre or my Ghana na me ka ho e ka se mo ne man nanti ache na mo ne man di ye nso so boboba elunti no minim se media for dwuma de me oni newspaper first na ku for so oni newspaper the statesman newspaper na how to break if we production cost kwa wunti it is hard ya me support mo kakra bo so me bia wa pele ku for de kan o se ba support mo bo so me bia eti rain and that bo so me bia dura mo betene nka eso ma penye da wasi ebo holma the whole year sa support na beba no men go da sabedi akọ bo support mi nyame ensa etimi as ma bon etimi ya 3/12 asa jomama ani teacher for no oya juma 3 years ne ma 3 months etimi ya 3/12 the whole year meanwhile no sika benya 12/12 adan so bawo yes eba but so nya ko busa eba 3/12 na kwabrane no diska no kwabrane ti ho ma kobusa wo bi possibly about 2/12 na so dey me family yes ah obuso obi ai so bo anu dey mais mo na bi 4 or 5/12 ni nyina ye di ache ya no nti de nipa bebre ba ko no dey bag kese ye ka say mo go to me office say dey ho dey ya ma ya ka kra ma fo bubefu mo see sa say 12 fo mpo mo fata owu mo na say ba say ju obi ai refi ya ma ma say ya ye ko tapo ni na foto ba na kwa ba sa ko si mi ko tapo aba me di ko si office akucha enu ti paku obi se men control say kwaku ba akone kwa me sefa ka kuru etu aka omo na kwa god answer be dia abukwada baya me hu bi mi abukwada baya etini kwaku ya lunta be ka say e important say na Akufo-Addo ebe pachew on behalf of his appointees their commission and omission and on his own behalf obi obenya opportunity be ka say na me adumada de ni bia e fa chew pa kese e ma party for because enipa da so di yaw e wo mum enya asore sembi hwe enya asore sem abodam sem a enkofo keka no Kwaku, I think so did you be self for the meantime. Me that was what my friend Elder Harrison Donko. Okay. Oh, Santas the church was say I love the conversation. Yeah, that's it. And you know, many I can say love the conversation. Dr. Bawumia personality no. Any betimi ama nipa no mabemu abuo na omodi yaw. No ma san ka say they will rally around the flag of MPP. He said they who question came out publicly to say when you know who say oye nwum no oye campaign MPP kwabra so no so be kan bi a host of others and you know once question otin etimetu anamo akoba Bawumia ho no na it tells you say enipa bi ehun say kania bi e MPP no na me share this ni enipa bi o say look MPP can only stand the chance of winning the next election with Bawumia nanka would be about forget MPP kimi what I say would be about forget. Ain't you know, I say Pope, one so Pope for hope. I no so came with the so no so near ma or no so a year in a yin or no so need a book. A hard dream, but see, any can say, oh, leader, oh, yes, selfless, the same Mahmoud Bawumia. Now, or didn't hold a child, and Yanya will be